hashize amasaha ataragera 8 Lorenzo yirukanwe kuri RBA. Iyi nkuru iteye ubwoba, atangiye gutranspira. Bakoze inama basanga uwitwa Lorenzo niwe wiyenjeje kandi nawe wakubise. Bamerewe bate? Ese we ibi bintu mwabyumvishe ngo Lorenzo bamwirukanye kuri RBA? Ese amakuru mwari muyazi? Iyi nkuru gusa ni igihuha n'ibirimo baravugwa. Aba bantu muri kubona muri tablo se murabona bari aho bahuriye na Lorenzo. Uyu ni Rigane ndetse na Faustinho bari barimo. Mbese barahangana nkuko bari babyemeje bakavuga bati ngende umufana wa Barcelona wowe umufana wa Real Madrid. Murabizi ko Lorenzo afana Real Madrid ariko Faustinho ni umufana wa Barcelona. Barateze rero bamaze gutsinda, umwe nyine amaze gutsinda, murabyibuka mu kwa gatanu ubashize amezi 2 Barcelona yatsinze ibitego 4, Real Madrid itsinda ibitego 3. Ahangaha ni intandaro yavuye, none aka video katangiye gusirikira ariko abantu barimo barayabeshya bavuga bati uyu ni Lorenzo warwanye na Rigane Rugaju. Oya sibyo, barimo barabeshya. Nawe niwe wabibonye cyangwa si video niwe wayibonye aha iri gucyaracyara ku mbuga nkoranyambaga. Urabona nguyu atari Faustinho? Ese uyu Rugaju Rigane bafashe mu muhogo muragira ngo bari kurwana? Oya, Faustinho yamugaritse hasi arangije afata mu izosi aramubwira ati vuga yuko Barcelona ariwe mwami w'iyisi mu mupira w'amaguru. Rugaju Rigane nawe niba mwabyumvishe neza arimo aravuga ati ndemeye ndagaritswe, ndemeye ndagaritswe. Ayo niyo magambo ari kugenda avuga. Ariko abantu ngo Lorenzo yirukanwe. Ese Lorenzo arahurira he n'ibi bintu? Gusa ari abantu baba batazi abanyamakuru nyine bakagenda bivugishwa ngo uyu ni Lorenzo, ariko uyu si Lorenzo, ni Faustinho. Mbacira amazimwe aveho, nta muntu wirukanwe kuri RBA ngo yararwanye. Ingiyi nta gatwi ku bari bibereyemo, kandi usi na Lorenzo ahubwo ni Faustin. Ese we mwari mwabimenye se? Mwari mwamenye by'aya makuru? Abenshi bari bazi ngo nyine Lorenzo yirukanwe kuri RBA ngo yararwanye, arwana na Rigane Rugaju ngo bapfa abakobwa. Abangaba bari kurwana barapfa ama equipe ndetse nta nubwo bari kurwana, ahubwo nuko umwe yagaritswe nyine nkuko Rugaju Rigane yabivugiye ngo ndemeye ndagaritswe, ndemeye ndagaritswe. Ayo niyo magambo menshi bamaze umunota unarengaho barimo bamubwira ngo navuge ngaragaritswe. Ariko abantu igihuha ku mbuga nkoranyambaga cyakwirakwiye ndetse ubu Lorenzo ari kugenda bibona yarangiza akisetsa akavuga impamvu barimo bamubeshyira ngo uyu niwe. Iyi sura siye nta nayuriye na gatoya n'uyu Lorenzo, gusa bagiye kumutwikiraho nyine nta kundi byagenda. Yemeye icyaha cyangwa se yabyemeye nyine ko bavuga ko ari we, kuko n'ubundi video yagiye hanze nawe yayigarurira. Ese babibonye? Mwabonye iyi video imeze ute? Ababonye se uburyo umugabo Lorenzo barimo baramubeshyira niki mwabashe kuba mwatangaza? Gusa nanone muca amazimwe nimubona video cyangwa se mukabona amafoto cyangwa se mukabona inyandiko ivuga ngo Lorenzo bamwirukanye, mumenye ibyari byo. Niba babeshye ahubwo mumenye ko uyu nguyu atari Lorenzo, kandi nta nahahuriye n'iyi video yabaye, kuko ibi babikoze uwo Lorenzo barimo baravuga adahari. Gusa abanyamakuru bibihuha bo ntibabura. Kuri TikTok aka video mwagiye mukabona muri benshi cyane, gusa hari n'abandi bantu babikoze kuri YouTube baravuga ngo uyu mugabo yirukanwe ntahuriye n'aya mazimwe ndetse n'ahantu ahuriye n'ibi bintu byose by'imifanire y'aba bombi ntihasa naho byabereye. Ariko abantu ngo yirukanwe. Ese ubashe kureba iyi video ubashe kuba wasobanukirwa? Niba usobanukiwe nyarukira hepfo muri comment unyandikire ijambo rimwe gusa uvuga uti Lorenzo umwana w'Umusanze araharakomeye nta nahahuriye n'iyi video, cyangwa se wandika ibyo ushaka umwandire no kuri like ukore na share iyi video igere ku bantu benshi ukamazimwe tuyace. Nge rero bagejeje amakuru nitwa Vincent, nakwisabira kunshigikira ugakanda kuri buta subscribe kugira ngo amakuru nzajya nkora azajya ahita kugira ngo mu bambere. Mwifurije ibihe byiza kuri iki cyumweru, mugira ibihe byiza, ndabashimiye.